Isik pido po si Pajir pon po. Adun Acho phaluhi laki Mr. Pritom Tisot, General Secretary. Thank you. Ngatung media korti dengan Francis Kiro Pajero. Piniladak ram terang arong, mata ram terang hilalong kicengsi. Apar sorry oke hai getok youth committee lapen alang tu mengacirap dun ram terang youth committee lamang su kicengsi football knockout championship 2026 ini opening ceremony lo nasi pini hokpeda bangkel itu dak lokale Messi mate IM karbino autonomous council suro romparsar pansi juhang pon lo tami alang li kapre kasai tami doi kok pena joksi nili pansi alang lar napasitong lo lasi pini ladak isi kang opening match mate opening ceremony la kanito ingku elo lasi lasu kang puang mailong tos tami pini dak ipatir pipon itum long do alang li long kriteron kai penseng lo alang tum organizing committee itu lapen pini ladak itu molong tong rapet social worker and parta former HDP LEMS chairman kolom sing teron ki hai lapen tu ladak arong asar terang sahu lapen itu wa rapet HDP sport association long vice president Harsing Tisot ki hai lasi itu pining pulo lasi mipik lo lapuson alang tum ladak lason sai matang tela puson sports paklang thega pot atheke lake si mipik punili pudama theke labangso ilitum ok pran pen chenglok related do lapen anti social element matang te anti drugs awareness lapen pini kangri kangkrang kapo kawe lahai patang tem muni tumai si pathunat aninge perung pon ki klem pon lake alang tumhan so pon bek nangi lasi alang tumhan churbon partik lo lapen thula daga kinang sot pinangan tulang je nili thek ponong lo lasi sar hoi pe nili chichak pon lo je ladak phil tamya sa opachi klam nei pathene kinang sot pul dak chirok tok arada tum matang te youth tum na pachini dun lo lapen thu alang tum isi dak kinang sot do jitu niki open stage atheke ladak alhi malhi pen chenglok kadu ko pasanga di matang te ladak program kaprek sitami dak cultural pen chenglok kadu ko dak cihumpik lahai cipati kadu ko matang te kacari ponya dim sitami lapen thu isilang tum makinang sot dak nampak lang dun lo ba hok lo lake jitu mini gallery lapuson lapunan hini do te lak mepik po lapen te bokhet hilarai mat gitu jitu niki community hall jitu niki penangana condition memeda sonse theglong lo lasini tun humri pon lo jelas damin tun prabjin pen lokele Messi mate IM sar ro par pen chingwai ponsi lason thom hormu prabjin pen itum dak kepacun ponyi phansi nilipini as a chief guest on behalf of Sojorong Farsa nili chichak pono